Ebugambirwa bw'abahingi abarukwagiitira omu kibiina kya Focused Families babenu barambura endisa n'empinga y'omurembe omu bahingi abagiire ha murembe. Banyegesa okuriisa enkoko, banyegesa okuriisa embuzi, ente, banyegesa okuhinga orutookye. Kandi omukazi oryoko kiryaho otegereze ngu omushaija akuheereza akameeza ngaha waabeyo. Mbwenu obuhingi n'oburiisa tiine ekinkugamba ahabw'okuba n'okwokureeba okundi kusha n'amaani g'okuhinga. Okuhinga orya oguza tureke kukorera ekidakyonga nka president w'ihanga uko akukigamba tureke kukorera enda. Mbwenu twarambura memba yayine empunu zenka 15 kandi twarambura memba ondijo yayine ente zenka 3 n'omuriisa n'akamarta 50 omwizo rumwe. So ntabwo ekyo ekibiina eki wabo kigiremu tukayefuza. Omu birambwirwe harimo kuriisa wakame, ente z'omu kiju, okuriisa ebyenyanja n'enshonzi, entama ya South Africa n'ebindi. Sente zibampereza ninza kuzitwara ningaruka ninyongera mu matungo ganje nigeyongera ninkora development endijo ningashi ninjagaruka ninkora development endijo nindeta maniwa ninyongera mu rutoke rwanje. Yatucarenginga yatugira ngo etiyani rw'ezamino etine byokurya binde byerukurya n'amashaga y'urukuru gusiga tugine mugasho ahitaka. Hine n'omuhingi owakwatirweho kongera amaani okuhinga okwarukoreka. Abo kuba hati kurigirira obuhabuzi obutwine nahereze kwombekaho ebizu by'ente na n'ebyembuzi na n'ebyenkoko. Omugandi abembezi ba district ya Kyenjojo nibashaba abatura okwejumbira omu nkora zoona ezineriire kubinga obworo omu byanga byabo. Ababiri ariyo ntanukansi ya Kyakatwire ahari ekitongole kya Village Enterprise batuwe nibegesa abatura eby'omushuburo kandi babiri nibaha abatura sente z'entandikwa. Village Enterprise ekozire kihango omuri Kyakatwire Town Council habo kuba yati turi mu miliyoni rukaga plus na Village Enterprise officials mu baterera omungaro. Abantu bo benyini kuguno omukolo bonna mbakubiriza okukozesa program za government ne services ez'enjawulo omuli by extension workers. Adrian Mpirwe okurwa mu kitongole kya Village Enterprise nagira ngo ekino bakikora omu bicweka ebiri hihi n'amarindiro g'enyamisho. Nitukora programu ya IPAX kikumanyisa Extended Poverty Elevation and Remove of Kibale Snares. Omulimo gwaitu guno nka Village Enterprise tugukora hamu na bangogo chimpanzi kuroranga abantu bareka kutahire kibira no kulinda obuhangwa. Business yanje ndi kukitandika ekaberimu esietenche etali nko kuwajireho. Konka Village Enterprise kuya atandikire atandika nayo okwezi kwa kabiri 2024. Mwamisha cyekwijire yagitebeza arinjiri ya Enterprise yatwegesa amashomo tukega amashomo mwenda. Turambwire bimwe ahabukozi bw'ebiliyoni buhera batura ku rugo mu mushomo nkeji. Turukuza kutandika business age tukabanza program ya Village Enterprise ko kuyizire kutwegesa omukutunguka kwitu. Turasima ekitongole kya Village Enterprise ntwari 16 twashubura omwani. Gashabwa Nelson Tuyamuhimbisa na Daniel Bingana.